Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Maram FC kalalong Lahduh Lumpung Third Independence Cup Women Football Tournament ajar pesau. Bala penyat nakakentiu la isap multipurpose organisation. Hadin bakalala ban penlimno eka Jakram SC da Shiko Lanot Hamadan MDSA Stadium Mau Kerwan. Haba phasha kade kejingalang kalong kaba itanat bade khat bha. Hakaba baro artadi kikin hun hakakala step kim shimlala ban penkhi jar. Hakakala miet Maram FC kalala banile kai bha bat day haka minute ke basan punyo bakayo ban penkhi ya kajar baningkong lingba ka ridalin shooting bat lingba ka nika kol Maram FC kala pentikna yarade banlong ka Lahduh hakate ka lumpung Maram FC kala yo ra ya ka song pisa ka bakhatsan hajar tingka ringkat ka trophy bat ki medal katba ka Jakram SC kala yo ra ya ka song pisa ka bah nyo hajar tingka ya ka nam best player la yo ra da ka samfida nongram Jong Maram FC best goalkeeper daga banri koridor waklang jong ka Jakram daga nam top scorer layo daga fragancy riwan jong ka Jakram SC kebala thap haduk sankol hakani ka lumpung ya kani ka lumpung lawan ban penhap perda do uba kan phamlin v khalingdo kumu kongsan uba lambok star marwen kumu sembut kongsan la penyat ya ka jingalang do uba Ben Johnson lingdo secretary KLISMO layo ru ban pensyet penchengan daki surjing ruai do uba amnis shangdiat. Pila bani nota kani kano katajmi kajima na kanau juga jinglen shop jokiniku jong new drof. Gako abano ye pi
iwe samla ogem yau ni drops Trama kalawai jupi kan pernai berkunta terten. Ngakwa mana itu playeru ia berarti legitim ka Maram FC berkejakran FC bahkan dia lekai bah berkat peni nuksa ya barok samla keberan keleng kenika lempung kenika madan bakin yoi kenuksa jupi bah apa pihak lekai pihak dakamansim compare la pijop ni piram kade la kabata ba pinpini ya kabut kasap ke jupi baklang ba pila ban ki soprang haki por ki brawan ngai to play ya borok ki players ba pila ki soprang iko bani ya pi ne ta po mo kurwat ne ta po mi klaya ri ko bani ya pi kirit sana po ke India barabar to ke India de sa system ngai to play ya ka kentiu isap multi purpose organisasi kepala sim ya kini ke cingkri na kebata berpenuh ya kini ke tournament kamtame na kebata berkentiu ya kasab juki kena kekei. The third Independence Cup Women's Football Tournament 2024. Kalau kita kasi na after muli mana play di Independence ke baru, bagi kasih Independence kepada putra kanon kepada bagi play session ya baru, kamtame arti kitim bola pilih kai bah koi pilih di ladai ban job baru arti itu bah pilih benar koi buat kaman ya pilih kai bah pilih beriksa nak kebetai kisah melawan ini kan bukan ya pilih pibat na betul bahkan ini ka tournament kaba mentah kali kesan tarik Jong kenai Agustus aja osau la betul lo mentah kasih Klismo.